jadi siji boro-boro ditonggoni rasane wis ora seneng gayane wis ora seneng kesiksa rasane badan sampeyan wis ora eman kanggo masyarakat kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani Mama Ratu Ayah Rafael Ayah Krisna Katono Kakek Kang Rohmat ora suka antara kening wong tua ibu na posisi nga ni Hongkong kang enok sakit di minangka dina kula dewe kula kan ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka larani atine larani pikire lara segala galane lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk lang diupuhi selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman buat yang mati sing duwe wong sing paling
sayang kelingan dan bengi kita bosan kekasih. Wis lawang jamane mangangkat kabar-kabare apa sih wis bosen apa wis ora demen kelangan kelingan nama Kang Adi Kang Yayat keluarga keluarga besar Sing Doi Belau. Apa sih wis nane janjine sampeyan bengi jare wong pisanan pengen urip peti barengan tapi saiki wis nali janjine ora berarti iki sampeyan sulayan supaya mau pura-pura pancen wis biasa modal wong lanang sumpah manis rayuane mong loro mangsa bae kelangan kelingan aja loro mangsa bae Kak Tono. Selamat datang Bapak Karto. Mas Nandi luar biasa. Apa sih wis nane janjine sampeyan bengi jare mong pisanan sumpah urip mati barengan tapi saiki wis lali janjine ora berarti iki sampeyan sulayan supaya mau pura-pura kelangan kelingan kelangan kang disayang kelingan wong siji kita bosan kekasih kelangan kelingan. Terkhusus buat Bapak Intan Bos sekarang Bapak Tarwan Minangkabau dengan si Kanada deh Bos PKN Aksasa Baji
jan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu percuma langka sing bisa bantu hati tertutup atau selir kaya watu sering pisan demenan digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan tangan GNS Metro Pakuru bukan sapa ngawiti bukan sapa nyakiti bukan sapa singi keri ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine ulane ditinggal keri bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus ning segala kalane ati gampang ora bakal ketimbang ora sedih kula dikawin sampean sering pisan demenan digawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan buktine nyatane ketemu gandengan tangan terkhusus buat Anggi Bos Lino, Bos Boni, Bos Boni terkhusus buat Anggi Wong Indramayu Wong Brebes mantan majikan bukan sapa nyakiti bukan sapa ngingkai bukan sapa singin kari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari
kawin sampeyan najan adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu diomong jawab cuma baturan hati tertutup hati liris kaya watu. Sejagat buana mong sampean sing tersayang tempoja ora nana mong senong yang bumi mong sampean sing dadi gandulan ing ati. Sampeyan di temenan sebab kulan muang kang bodolan aja watir sing percaya ning badan cintaku ora bakal sirna. Jadi wong lanang kita aja kake selewat-lewat tuh. Namun si dia si bae monokan. Ayah Rafael, ayah Krishna, kanggo mamae, kita semuanya. Ayah Ratu, Ibu Ratu. Baca laksana urip hari seiya sekata rumah tangga sing bakal tujuan bahagia akhir zaman moga segala kang dicita-cita diri joe ning kang kuasa senajan rintangan sepira akeh yen jodoh mati parane kula watir sampeyan di temenan sebab kula makan bodolan aja watir sing percaya ning badan cintaku ora bakal sirna
duka ning sampeyan yen bengi pengene mangkat gluyuran kulani omah dhewe rasa duka ning sampeyan yen bengi pengene mangkat gluyuran kulani omah dhewe Papai Rehan, Papai Dembeng, Papai Aleta, Kanggo Dilbos Bolen. Yen bengi kelingan bae Papai Dimas, Kang Wartani Bos Menir, Mimi Aleta, Papai Aleta, Sindoy Ganda Wijaya. Nangapa dadi mengkene cinta nebli bisa klangen, padahal si akeh wong lanang sing
Pape Rehan, Pape Dembang, Pape Aleta, Mime Aleta, sing duwe jaya mulia. Kang Godil bos boleh, Kang Ato bos Ganda Wijaya, Kang Wartani bos Menir. Bisa